президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки санаи 28 декабри соли 2024 ироа гардид, қайд намуданд ки дар 5 соли оянда бо дар назардошти афзоиши аҳолӣ барои дар ҳар як маҳалли аҳолинишин ки 100 оила зиндагӣ мекунад, ҳатман бунёд кардани як муассисаи томактабӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. дастури супоришҳои роҳбари давлатро масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода сармашқи кори худ намуда дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва шахсони хайрхоҳу саховатпеша ба бунёди муассисаҳои томактабӣ ва таълимӣ дар марказ ва деҳоти шаҳр идома дода истоданд. ҳоло сохтмони 7 ширхоргоҳ кӯдакистон ҷараён дошта, дар онҳо барои ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифтани 1100 кӯдак шароити муосиру дорои имкониятҳои замонавӣ муҳайё карда мешавад. дар баробари ин корҳои лоиҳакашӣ ва ҳуҷҷатгузорӣ барои бунёди иншооти соҳа ва азнавсозии муассисаҳои томактабии қаблан сохташуда пешбинӣ гардида, марҳила ба марҳила татбиқ карда мешаванд. айни замон дар шаҳри Турсунзода 20 ширхоргоҳ кӯдакистон фаъолият дорад ки дар онҳо бо таъсиси 118 гурӯҳ 2630 нафар кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифта шуданд. дар гурӯҳҳо машғулиятҳои омодагӣ ба мактаб, омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз ҷумла русӣ ва англисӣ, расмкашӣ, инкишофи зеҳнию ҷисмонии кӯдакон ва дигар усулҳои фаъоли таълиму тарбия ба роҳ монда шуданд. барои гузаронидани машғулиятҳо бо кӯдакон 144 нафар мураббиён фаъолият намуда истоданд ки 49 нафарашон дорои маълумоти олӣ мебошанд. ما شکرانه از آن میکنیم که در چنین دولت آسایشته آرامی زندگانی میکنیم. ما مینتداری خودمان را و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که چنین کودکستان های زیبا و زمانوی بر ما ساخته دادند. ما مربیان افتخار از آن میکنیم که برای رشد و انکشاف کودکان در دهات سهم خودمان را گذاشته ایستاده‌ایم. дар доираи нақшаи чорабиниҳо ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳоти шаҳри Турсунзода соли 2024 як ширхоргоҳ кӯдакистони давлатӣ ва 4 кӯдакистони хусусӣ сохта ба истифода дода муассисаи томактабии рақами 2 аз нав барқарор карда шуд. инчунин ҷиҳати ҳарчи бештар фаро гирифтани кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ дар назди 90 муассисаи таълимӣ маркази инкишофи кӯдакон ташкил гардида, дар 148 гурӯҳ 3155 нафар кӯдакон барои омодагӣ ба мактаб ба таълиму тарбия ҷалб карда шуданд. ҷамъ дар муассисаҳои томактабӣ ва маркази инкишофи кӯдак 5513 нафар кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифта шуданд ки 18% теъдоди кӯдакони аз 3 то 6 солаи шаҳри Турсунзода дар бар мегирад. ҳам таълиму тарбияи маркази инкишофи кӯдак, ҳам таълиму тарбияи муассисаҳои томактабии шаҳри Турсунзода зери назорати шӯъбаи маориф қарор дорад ва барои баландбардоштани савияи дониши мураббиён ҳар сол тибқи нақшаи курси такмили ихтисос омӯзгорон аз курси такмили ихтисос гузаронида мешаванд ва барои беҳтар шудани равиши таълиму тарбия дар муассисаҳои томактабӣ ҳама вақт ёрии методӣ расонида мешавад. баҳри ғамхориҳои президенти мамлакат ки сол аз сол маоши омӯзгоронро баланд бардошта истодаанд, махсусан имсол таваҷҷӯҳ намуданд ба муассисаҳои томактабӣ ки 30% маошашон баланд бардошта шавад. ана кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамин фарзандони халқро дар роҳияи ватандӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, одобу ахлоқи ҳамидаи инсонӣ тарбия намуда ба камол расонем. чунки имрӯз ҷомеаи мо оянда ба дасти ҳамин кӯдакону ҷавонон мемонад. бояд кӯдакону ҷавонони сипоҳи ватанро мо ба воя расонида тарбия намоем. бояд зикр намуд ки дар натиҷаи зиёд шудани аҳолӣ теъдоди хонандагон дар шаҳри Турсунзода низ афзоиш ёфта, дар муассисаҳои таълимӣ зарурияти сохтани даҳҳо синфхонаҳои иловагӣ пеш омадааст. ҳамин омилро ба инобат гирифта давоми соли 2024 дар марказу деҳоти шаҳр 95 синфхонаи иловагӣ барои 2300 хонанда бо фароҳам овардани тамоми шароити таълиму тадрис ба истифода дода шуд. айни замон дар заминаи 18 муассисаи таълимӣ сохтмони 229 синфхонаи иловагӣ
ملی برای 5496 جای نشست ادامه دارد که در دایره سزاوار تجلیل نمودن جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شوند. با نظر داشته افزایش اهالی شهر ترسونزاده در نزد 18 مؤسسه تعلیمی ساختمان 229 صنفخانه های علاوگی برای 5496 جای نشست به نقشه گرفته شده است. کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. ما متخصصان جوان از سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملتمان افتخار میکنیم که ما جوانان را همه وقت دستگیری میکنند. وعده میدهیم که در نزد مؤسسه‌های تعلیمی کادرهای خوب تربیت کرده در رویه وطنداری، خویشتن‌شناسی، هویت ملی، افتخار بر این وطن آنها را راهنمایی می‌نماییم. ساکنان و صاحبکاران سخاوتپیشه شهر ترسونزاده از برآمدهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان روح بلند شده در بنیاد انشاءات ساحه معارف از جمله مکتب و کودکستانها پیوسته تشبسها نشان داده برای حل مشکلات نارسایی جای نشست در مؤسسه‌های تعلیمی و هرچی بیشتر فرا گرفتن کودکان به تحصیلات تا مکتبی در مرکز و دهات شهر سهمگذاری می‌نمایند. روند کارهای ساختمانی و با طرح زیبا و زمانوی آرا دادن نمای داخلی و ظاهری انشاءات بنیاد شونده ساحه معارف طبق لایحه ها به راه مانده شده است. برای سزاوار جشن گرفتن 35 ساله استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در حدود شهر ترسونزاده زیاده 15 مؤسسه مکتبی به نقشه گرفته ساختمان ادامه دارد. تا مکتبی باشد در حدود شهر 7 عدد می باشد که از اون 2 عددشون در حدود جماعت دیوتی 10 سالگی و باقی موندهشون در مرکز شهر می باشد. در جواب به این همه غمخواری و دستگیری های همیشگی حکومت مملکت، نورسان و جوانان را می باید با استفاده از شرایط و امکانات فراهم گردیده جهت آموختن دانش های زمان معاصر پیوسته کوشش نمایند تا در آینده یک متخصص خوب ساحه انتخاب نموده شان شوند و بهر باز هم رشد و پیشرفت میهن عزیز سهمی ارزنده گذارند. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسونزاده، اخبار.